بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. كرمكم من ماكي كبانجين والفيرنغول كونغول لا إله إلا الله ده، وتفسيرها فيرنغول كونغول لا إله إلا الله الذي غنفر يوضحها كل بنتدم لا بنبص. قوله تعالى كونغول الله تودون. وإذ قال إبراهيم سانغ النبي إبراهيم وي أنو لأبيه بن مكة أنوي آزر وقومه إيند مكة بن وي أني بن مكة إيند مكة بن إنني من إبراهيم براء كمي وقتيدو مما تعبدون إكونكم من ريود إلا الذي سيونا فطرني تقول لن أمي وقتيدو تاكمو فإنه نؤون تقول لهم سيهدينه مفاويلا فيونغول إلا والفيونغول. وجعلها أن إبراهيم ودينغول كونغول لا إله إلا الله نقول فاندال. ودينغول كونغول كلمة كونغول باقية هد تونغول في أكبه إبتن مكة يعني ذرية مكة لعلهم يرجعون بلجوين بمكة ɓe ruttoto ɓe arta e peewal ɗum ɗo kasi mode zukrufi itta. wa qawluhu ta'ala e konngol allahu towɗo on kadi ne jeeya e ko firanta en la ilaha illallahu on konngol allahu towɗo on. ɓul wi'u ya ahlal kitabi ko ono yimɓe defte alyahuda annasara ta'alaw are golliren ila kalimatin are faade e konngol sawa in fotaygol baynana hakkude amen menen wa baynakum e hakkude mon onon hiɗen fota e mum. on ɗum no woni ngol konngol alla na'buda ko nde en rewata illa allaha ko hina allah wala nushrika bihi en hawtidata e allah shay'an hay e hunde wala yattakhidha jogitota ko ba'duna yoga e meɗen ba'dan yoga arbaban reweteɓe min dunillahi ko hina allah. fa in tawallaw si on hukkiti maasi ɓe hucciti ɓe jaɓaali fa ɓuulu wi'e ishadu seede bi annano menen muslimuna menen komin jebbilaniɓe allah. ɗeɗo ayaji ɗiɗi ko firo la ilaha illallahu ko laaɓi pos en aroya e mum joni ɓangine nderi ko famuɗen kon yo allah hawrnin e sawaba. karma ko men maati kadi wa dalilu ko tindini kon shahadati seedagol anna muhammadan wonde muhammadu rasulullahi ko nelaɗo allah. qawluhu ta'ala ko konngol allahu towuɗo on laqad gombi ja'akum ari e mo on rasulun nelaɗo min anfusikum immodde e wonkiji mon azizun alayhi no satta e makko ma anittum konko tampoton tampere mon den hawranamo harisun alaykum ko rerɗo e dow moɗon bil mu'minina ko rerɗanɗo kadi gomɗinɓe ɓen raufun ko hinnotoɗo rahimun ko yurmeteɗo. aya on kasimore tawbata iwi wa ma'ana ko woni ma'ana noon sahadude seedagol anna muhammadan wonde muhammadu rasulullahi ko nelaɗo allah ta'atuhu ko ɗoftagol mo fiima amara e konko o yamiri wa tasdiquhu e goongingol mo fiima akhbara e konko o humpiti wajitinabu e woɗɗitagol ma anhu naha konko haɗi e mu'um wa zajara o ñaaɗi wa alla yu'bada allahu e nde allah rewirtake illa si wona bima shar'a konko kanko allah o sarqini nelaɗo on yettini. joni noon ko ɗo wonɗen darade taho yiltoɗen feññinen ɗum ɗo ha feeña itten rido woni kon ton hara kala on jentiɗo ma janguɗo o ɓeyda e faamude yo allah on faamine. en jangi ɓaawo ɗo konngol la ilaha illallah on karma ko ojo men on o sendiɗani en la ilaha illallahu pecce ɗiɗi. o wi la ilaha on ɗum ko riwu ɗum
ko ittu ɗum dendangal ko rewete kon hara noon Allah tawaka Allah kam pottintaki o wi illa llahu on si wona Allah on ko tabintin ɗum dewal ngal wonande Allah kanko tum o ala hawtidiɗo e dewal makko ngal wona woniri noon alanamo hawtidade e laamu makko ngol karma ko min maaki noon joni wa tafsiruha firongol konngol la ilaha illa llahu alladi gonfiro yuwaddihuha ko laɓɓinta ɗum qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on wa id qala ibrahimu sanga annabi ibrahima wi anno li abihi ben makko azara wa qawmihi e yimɓe makko ɓen o wi he ko onon yimɓe an rewayɓe sanamo onon wo ben an wo innani nomi bara'u komi woɗɗitiɗo fes mimma ta'buduna e konko rewton ko ɗum wiyete la ilaha bara'u mimma ta'buduna on ko la ilaha on no illa alladhi fatarani si wona on taguɗoɗan ko illa allahu on no innani bara'u mimma ta'buduna la ilaha illa allah illa alladhi fatarani innani bara'u mimma ta'buduna la ilaha illa alladhi fatarani illa allah ko ɗum woni ɗum ka o wii ɗon innani na min bara'um komi woɗɗitiɗo mimma ta'buduna e konko rewoton illa alladhi fatarani si wona on tagoɗolan ɗum tindini e jaɓeyino rewayno Allah ne o wi miɗa woɗɗiti e kala ko rewoton kon si wona on taguɗolan e jaaɓe rewayno Allah ko woni hiɓe sirkande Allah fa innahu noon Allah so yahdini mo fawilan fewnugol wa ja'alaha annabi ibrahima waɗi ngol ɗo konngol kalimatan konngol baqiyatan heddotongol fi aqibihi e jurriya makko on la'allahum yarji'un no gasa ɓe rutoto ɓe jokka peewal la ilaha illa allahu ngol ɗo konngol ngol nafata wowluɗo on si wona piiji ɗiɗi o rewa Allah tun o woɗɗito kadi kala ko rewete koyne Allah o fiɓo kandi wonde ko kala ko rewa koyne Allah ko fenande yonata neɗɗo on rewugol Allah o woɗɗitaki rewete ɗi goyna koyne Allah tawidi ma on timmata sana piiji ɗiɗi gomɗina hooloɗa ko Allah tuuni rewetede gonga ɓaawo ɗum jogoɗa hooloɗa gomɗina kala ko rewa koyne Allah ko fenande pottitoɗa kadi ko ɗum o wii wa tafsiruha firo mum on alladi ɗum yuwaddihuha ko laɓɓinta ɗum qawluhu ta'ala wa id qala ibrahimu sanga annabi ibrahima wi anno li abihi ɓen makko wa qawmihi e yimɓe makko ɓen innani namin bara'um komi woɗɗitiɗo mimma ta'buduna e konkon ɗo rewde illa alladi fatarani si wona on taguɗolam fa innahu no on so yahdini mo fawilan fewnugol wa ja'alaha waɗigol konngol kalimatan konngol baqiyatan heddotongol fi aqdihi e battane makko mana e jurre makko on serata e jurri annabi ibrahima handi ɓaare wiyaɓe la ilaha illa allah la'allahum yarji'una bela joni ɗo ruttoto sofi zukhruf aya 83 wa qawluhu ta'ala no jeeya e ko ɓanginta kadi firo la ilaha illa allah konngol Allah towɗon kawino ɗon ɓulwi ya ahlal kitabi kono yimɓe defte ta'ala are nde yewtere ɗo ko alyahude annasara emdere yuɓɓande qur'an yankore nden kono yimɓe defte are faade e konngol sawa'in fotaygol ta'ala are ila kalimatin faade e konngol sawa'in fotaygol tef hakkundamin mum fotaygol baynana hakkunde menen wu onon wu Allah ɓangin on say ngol ɗon konngol ko woni ɗum noon o wi Allah na'buda ngol konngol ko nde en rewata illa Allah ko hina Allah ko nde en rewata ko hina Allah wala nusrika bihi en hawtidata e Allah shay an hayyi hunde en hawtidata e Allah sanamuru wona calambal wona sanamuru leggal lesangal darna wona taahuturu wona yiite wona ko hina ɗum ko ɗum ko e mbajjinɗi Allah tun e dewal ngal hawtidi ɗo alanamo e ɗum woni few ɗum noon ngol ɗo konngol ko konngol dendagal annabaɓe Allah ɓen noon noddugol e ɗum wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut yonanta neɗɗo rewgol Allah o woɗɗitake kala ko rewa ko hina Allah
donc haray kono nde yewtere ɗo no hecci haqqille woɓɓe goo baltoon haray woɓɓe goo si juutiɓe fiiday harale yewtere no wondi e fayida kono haray no hecci faamu woɓɓe gara musta on en hewtali kowona ko yewtede donc haray konngol la ilaha illallah wiide yonata neɗɗo o rewgol mo Allah si o woɗɗitaki ɗiya heddiɗi rewteɗi koyna Allah donc taalaw are ila kalimatin faade konngol sawa'in fotaygol baynana hakkude me en wa bayna ko hakkude mon Allah na'budu nde en rewata illa Allah koyna Allah wala nusrika bihi en hawtidata Allah so en hay e hunde wala yattakhida jogitotako kadi ba'duna yoga min ba'dan yoga arbaba reweteɓe mindudila koyna Allah yoga e meɗen ɗoftotako woɓɓe goo e ko Allah harmini kon woɓɓe goo ɗoftotako woɓɓe goo e meɗen e jokkugol ko Allah yeddi kon ɓa ko dewal noon si tawi a jokki goɗɗo goo e ko Allah harmini kon goɗɗo harmini ko Allah dagini a harmini ma goɗɗo dagini ko Allah harmini a harmini a dagini haray an rewima koyna Allah subahana taala donc haray ngol konngol ko fotaygol hakkude men ɗum ko nde e rewata hay e goto koyna Allah jogitota ko yoga e meɗe yoga rewata koyna Allah fa in tawalla siɗo hokkitiɓe jaɓali fa ɓuulu wiyaneɓe ushhadu awa seede bi anna wonde menen muslimuna komin jebbilaniɓe Allahu towɗo on la ilaha illallah ma on sellata si wona pottitoɗa kala ko rewete kon ko hina Allah rewa Allah tun ko on sayi la ilaha illallah ma on nafay ma anna ilahara yo Allah subahana taala tamintin e ngol ɗo konngol la ilaha illallah o ƴetta e hoore maggol o immindida en e fee maggol kadarngal kadi haray ɓe maati kadi wa dalilu sahada seedagol anna muhammada wonde muhammadu rasulullah koniraɗo Allah qawluhu ta'ala ko Allah tigi woni ko seedi tani seedi wonde muhammadu koniraɗo Allah Allah wi ka deftere makko kasimore tawbati aya 128 lagari gomɗi ja'akum ari o rasulu nelaɗo min anfusikum o nelaɗo noon ko immodde e wonkiji mon onon ɓe arabuɓe yewtere nen ko arabu ɓen fewti donc woɓɓe wi min anfusikum on ko fanda ko min jinsikum bi mana ko noone mo ɓiɗɗo adama sifa mon donc haray noon o nelaɗo ari e mon azizun alayhi no satta e makko ma anittum konko tampoton tampere mon nden o yiɗa fes ko ɓutti o falana on ko ɓutti o addani on ko hettare e malal o addani on o yiɗana on malkiseede o yiɗana on tampere o yiɗana on soñdia himo wa'ani on wa gorko huɓɓuɗo yiite kulloy koye wontino yana nder ton himo jogito koye o innata on yawka yiite kulloy kono yo fo yana ko yana nder ton nelaɗo maaki mi jogito keeki mon ɗi fiyo tan yanu ka yiite hiɗon fuutadara yanon ka yiite azizun alayhi no satta e makko ma anittum konko tampoton harisun aleykum ko rerɗan ɗon gomɗinal ngal onon ɓe arabuɓe bil muminina ko rerɗan ɗo gomɗinɓe ɓen kadi fof nafoore raufum ko hinnotoɗo rahimum ko yurmeteɗo kadi oɗo aya tabintinani e wonde muhammad ko nelaɗo Allah joni noon ɓe maaki ma'ana sahadatu anna muhammadan rasulullahi ma'ana seedago wonde muhammad ko nelaɗo Allah si tawi ngol konngol muhammadu rasulullahi si ngol nafete ɗiɗo nayi a timminayɗi ɗiɗo timmirta tis si a waway jaabagol man nabiyu ka gabru kadi a timmina ɗiɗo pigginayi si a waway jaabagol ara nun ɗum ta'atuhu ko ɗoftagol nelaɗo fiima amara kon ko yamiri kala ko nelaɗo yamiri kon fof ɗoftoɗa surtout si ko yamirore waɗɗagol kala ko o yamiri kon fof ala hay hunde e moƴƴere ko naɓata aljanna so nelaɗo yamiri ko waɗɗima hande kadi ko ɗaɓɓutugol anda ko nelaɗo yamiri kono kala ko nelaɗo yamiri kon fof no waɗɗima e huwugol wa tasdiquhu e goongingol nelaɗo fiima akhbare kon ko humpiti kala ko nelaɗo maaki piiji wirniɗi anna e lahara kala ko ɓe humpiti kon anna e lahara sikkitaji wiya c'est vrai ko ɗum seydina Bakar Siddiq ɓurri jamalutuɗo on fof saabu goongingol mo nelaɗo kala ko nelaɗo maaki ɓe innay heewi ko goonga
ko ɗaɓɓitata hannde kadi eski selli nelaaɗo maaki si tawi selliɓe maaki wiya ko goonga jaɓa hooloɗa kadi ɗiɗi on non tammon ɗum wajitinaabu e woɓɓitago ma annu naha konko o haɗi e mum wo zajara o ñaaɗi kala ko nelaaɗo haɗi woɗɗitoɗa ala hay e hunde ko naɓata jahannama so nelaaɗo haɗi ko ɓuri mawde nde ko ɗum haɗi kon fof ko sirka wa alla yubada allaha ende allah rewirtaki illa bima shara si wona konko sargiɓe si a faalama juulugol ndaara ko honno nelaaɗo juuliri juulira noon si a faalama hoorugol si a faalama jommugol si a faalama hajjugol kala ko wiyete kon ndewal si a waɗay ndaara no nelaaɗo waɗiri noon waɗira noon haray marsanima ɗoftoɗa nelaaɓe e kala ko ɓe yamiri gooƴinaɓe e kala ko ɓe humpiti woɗɗitoɗa kala ko ɓe haɗi ɓe ñaaɗi hara a rewiraali allah si wona ko ɓe sargini kon haray an la ila ma'ana muhammadu rasulullah ma on timmi si ɗum mankirima berwo ko ɗum mankirma muhammadu rasulullah ma on ko ber ɗum manki yo allah hawmi e sawaba donc haray yiftoɗen naɓɓide won wowirno noon karama komin maaki wa tafsiruha firo mum on alladi gon firo yuwaddiruha ko laɓɓinta ɗum qawluhu ta'ala o konngol allahu towɗon wa id qala ibrahimu sanga annabi ibrahima wi anno li abihi ben makko wa qawmihi e yimɓe makko ɓen innani no min bara'um komi woɗɗitiiɗo mimma ta'buduna e konko rewoton illa alladi fatarani si wona on taguɗolan fa innahu no on so yahdini himo fawilan fewnugol wa ja'alaha o waɗi ngol konngol kalimatan konngol baaɗiyatan heddotongol fi aqibihi e jurriya makko on la'allahum yarji'una bela joɓe ruttota wa qawluhu ta'ala e konngol allahu towɗo on qul wi'u ya ahlal kitabi ko onon yo yimɓe defte ta'alaw are ila kalimatin faade e konngol sawa'in fotaygol baynana hakkunde amen wa baynakum e hakkunde mo'on alla na'buda nde en rewata illa allah ko hina allah wala nusrika bihi en hawtidata e makko shay'an hay e hunde wala yattakhidha jogitotako ba'duna yoga e me'en ba'dan yoga arbaban reweteɓe min dunillahi ko hina allah fa in tawallaw si ɓe hukkiti fa ɓuulu wi'e ishhadu seede bi annano menen muslimuna komin jedbiliɓe wa dalilu shahadati seedagol anna muhammadan rasulullahi wonde muhammad ko nelaɗo allah qawluhu ta'ala ko konngol allahu towɗo on laqad ja'akum gomɓi ari on rasulun nelaɗo min anfusikum immorde wonkiji mon ɗin azizun alayhi no satta e makko ma anittum konko tampoton harisun alaykum ko rerɗuɗo e dow moɗon bil mu'minina e gomɗinɓe ɓen ra'ufun ko hinnotoɗo rahimun ko yurmeteɗo wa ma'ana ko woni ma'ana shahadati seedagol
anna muhammadan rasulullahi wonde muhammad ko nelaɗo allah ta'atuhu ko ɗoftagol mo fima amara e konko o yamiri wa tasdiquhu e gongingol mo fima akhbara e konko o humpiti wajitinabu e woɓɓitagol ma anhu naha konko haɗi e mu'um wa zajara o ñaaɗi